دائما إلى مكان معين قلت ابحثي فبحثوا أخرجوا السحر رجع لها عقله. Mu vetëm ka ndodhur ku fry një vajzës, një gruas faktikisht, e cila gjatë rukjes ka piskat, ka bëu domethënë gjeste të tepër çuditshme, derisa shehu tha dhe unë mendova që nuk pas ka problem çështja e magjisë, por ku ka çmendur. Pastaj thot u konsultova me familjen e saj, fëmijët e saj dhe më treguan që ajo çdo herë ku pas kohe e bën me shej ka një vend shpej aty me dorë dhe pastaj kena lyp në atë vendin edhe kena gjetur magjin aty dhe u kthye gjë normale, s'ka pas më problem. هناك حادثة هامة جدا أطباء النفس يشخصوها بأنها هلاوس، ما أدري ماذا يقول الهلاوس، هلوسة، هلوسيشن ولا ايش يقولوا هلوسة؟ ما أعرف والله حتى عنه. هلوسة، هلوسيشن. هالوسيلاسيون. هالوسيلاسيون ها؟ يقولوا هلاوس سمعية بصرية، يعني إنسان جالس قال أنا أسمع صوت ناس يتكلموا. قالوا ما في، قال أنا أسمع، يقول أنت عندك الآن هلوسة سمعية. بصري، قال أنا جالس معكم أرى خيل يمشي هنا، قال لا هذا عنده هلوسة بصرية عند أطباء النفس، لكن ممكن يكون حقيقة. كيف بطلت ndodhet أنت رأيت هذا؟ لا أقول هذا عند الأطباء لو جاء. نعم مشهور. Kjo po thot për shembull nëse te psikiatra shkon dikush që thot kam halucinacione, me sy, i thonë ti e ki qëta të syve, me vesh nëse nin diçka që s'është prezent, thot e ki të veshve, nëse i duket që bëshet diçka, thot e ki këta smundjen e syve domethënë, këtë rast. Thot, ايوه. فهذا قد يقع لشخص مثلا رأى الجن أمام عينه والناس ما رأوا الشيء الذي هو وراه، فإذا تكلم قال رأيت، عند الناس يقولوا هذا عقله تغير. Thot edhe mund me ndodh thot që njeriu thot unë kum pa diçka, po shoh diçka. Thot edhe njerëz që nuk e marrin vesh, thot mendojnë se ky s'ku ka mirë me me. Thot në realitet ajo ashtu po. وعند الطبيب يقول هذا عنده هلاوس بصرية. Po, edhe mjekët që e tham, domethënë mendon që faktikisht ka probleme psiqike. عندنا نحن حينما يتكلم إنسان يقول هناك شخص أو امرأة ترى وتفعل، نحن نسأل أسئلة لنتأكد هل هذه الأشياء التي يراها لها علاقة بالجن أو أنها شيء غير معقول. Nëse neve na ndodhe njëta gjë, na pyesim dhe përmes pyetjeve e vrejmë. Ky problem që i shfaqet ti njeri, a është problem me gjin apo ka problem puni me psiqik. وأذكر مرة جلسنا مع أطباء نفسيين وأطباء يعني بشريين، فكنا نتكلم في الموضوع، قالوا يا شيخ خالد لا هذا نحن درسنا ومتأكدين من هذا الكلام، أي شخص يقول أنا رأيت أو يعني هذا عنده شيء، قلت حتى لو واحد منكم، قال حتى لو واحد منا. Njëherë thot sheku kam ndajt me disa prej mjekëve dhe psikiatrave dhe kena qenë këtë tim. Thot edhe ata më kanë thonë sigurt që ne kemi studiuar këtë çështje mirë dhe kjo më është për fakteve mjekësore, sipas tyre, që nëse njeriu sheh kështu diçka atë vetëm ka probleme psiqike. Sheku tha nëse ndodh kjo edhe njërit për juve ju e keni të njëjtin mendim, thot edhe nëse na ndodh dikujt prej neve është i njëjti. فذكرت لهم ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thot dhe u përmenda atyre çka i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. قالوا ماذا؟ قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والصحابة معه ثم رجع للخلف ثم تقدم ثم مد يده كأنه يمسك شيء، هذه حركات. قلت لهم ما هذه الحركات؟ قالوا كيف؟ قلت هذه الحركات إذا فعلها أحد ماذا تقولون؟ قالوا يعني أكيد عنده هذه هلاوس بصرية. Thot ja tregova rastin e pejgamberit që ka qenë një herë duke u falë me sahabët. Thot edhe një herë thot një prej rasteve ka shkuar përpara, ka shkuar mbrapa, ka shkuar te para dhe ka bërë me dorë edhe ka bërë kështu. Edhe i pyeta i thash nëse që kjo i ndodh dikujt atë çeçuni ju këta, thamë kjo është ajo smuja e syve që pina duke fol. قلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهت الصلاة يقول للصحابة رأيتم؟ قالوا ما نعرف لماذا؟ قال رأيتموني حينما تراجعت وحينما تقدمت؟ قالوا رأينا لكن ما نعرف لماذا. Pejgamberi sa masi që u kry namazi i ka pyet shokët, a keni parë? A keni parë që i kam hes përpara, mbrapa dhe e kam bërë me dorë? Kan thonë po. A keni parë? Nuk dim për çka. فأخبرهم قال تفلت علي عفريت، هجم علي عفريت وفي يده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. Thot pejgamberi sa erdhi drejtim timin ifriti
me copë zjarrit, thotë edhe deshti me më godit në fytyrë. قال فأنا رجعت في هذا الوقت Në qatë moment që ka ardha ka bëhi gjym pejgamberi sam, thotë unë u ktheva mbrapa. وقلت أعوذ بالله منك يعني 3 مرات قال ما رجع واقف Thotë edhe thash, pejgamberi sam thash 3 herë, Allahut i kërkoj mbrojtje, a'udhu billahi mink prej teje, 3 herë thotë edhe i mbet duke mbrit. بلعنة الله Edhe thotë e mallkova me mallkimin e Allahut. ما يرضى واقف Prap ka mbet një tin vend, ka lëviz. قال إلا أن الله أمكنني منه الله بعدين ساعدني مكنني منه قال فأخذته فخنقته مسك رقبة خنقته قال حتى وجدت برد لسانه على يدي Thotë vetë se Allahu ma ka mundsu, ma ka dhënë forcën që me pas mundësi me triumfu ndaj tij, thotë edhe e kum kapur me dorë, e kum shtingu thotë derisa e kum gjetën ftohtin e guhës tij në gishtin tim. قلت لهم ماذا تقولون يا أطباء في هذا الآن سكتوا Edhe këtyre mjekëve musliman, praktikisht në Saudi, tha ju thashë, çka thoni për këtë rast tash? Tha, heshtën. قال هذا عندنا في الطب هلاوس سمعية وبصرية الاثنين Tha, sipas neve në mjeksi këto të dyja janë ato smundjet përmes syrit edhe ومع هذا الضيق قالوا ما نستطيع نتكلم mirë po, masi që përmene këtë argument, atëherë nas kemi mundësi me fut. أطباء مسلمين هؤلاء Po, këto mjek musliman domethënë. قال لكن كيف يا شيخ خالد قلت وأكثر من هذا Edhe pastaj i kam pyet që nga domethënë na spedim këta se në mjeksi nuk vërtetohet një gjë e tillë, pastaj që ka ka diçka edhe më shumë se çikash. لهذا لما يكون واحد بيننا نصلي مثلا وجدناه يجري وقفز وسقط في الأرض كلنا سنقول مسكين يذهب من المستشفى ماذا في عقله ممكن هو يكون رأى شيء حقيقي أو حدث له شيء Kështu që ndodh që edhe duke u falë, ndoshta duke hyrë namaz për më falë, dikush për njerëzve ban lëvizje na shtirëzohet, na shtirë kcen, thotë sipas këtyre mjekëve duhet me çunë në spital, thotë mi po ky ka mundësi me pas gjëra tjera. حتى لو كان من أصحاب يعني مثل ما يقولوا إيش القدرات الضعيفة هؤلاء اللي عنده قليل خلل في عقله نقول ممكن ممكن ايش؟ بعض الناس عنده يعني نعم ضعيف في نعم. عقله تجده يعني نعم. هل لو فعل شيء غريب هكذا ممكن يكون من الجن نقول نعم ممكن نعم. يكون من الجن Ndodh po sheku që dikush që ka pak probleme psiqike ndoshta, jo në aspektin që nuk ka shmi me men, po ndoshta nuk i ka gjërat shumë të kthjellta, ndoshta bën lëvizje jo të mençurve, thotë ndodh që edhe ky përveç që e ka atë problemin e vet, trupin e vet, ndodh që me pas edhe probleme prej e gjërave. لأن مثل هؤلاء عندهم طريقة معينة في الحياة نعلم أنه عنده خلل عقلي بسيط لكن لما يفعل أشياء غريبة لما تسأله يقول أرى شيء ويصف لك الشيء تعرف أنه شيطان تقرأ عليه يصرخ الجن تقول إذن الجن دخل في جسد هذا ضعيف. Gase ndodh dhe këta njerëz që faktikisht kanë probleme, na e dim që kanë probleme, domthonë probleme psiqike mendore. Thotë mirë po ndodh thotë që kanë njerëz tregon thotë jam tu pa diçka e kështu me radhë dhe kur i knojmë na fillon ai me bë gjestet ose veprimet e atij që është i smut. وكم رأينا في بعض الحالات مثل هذه الأمور. Dhe na kena pas raste të shumta me kësi njerëz. يظهر الجني تقول كيف دخلت يقول هذه الأجساد بالنسبة لنا سهلة هم أصحاب التوحد وأصحاب سهلة لماذا؟ يقول لأن هؤلاء لا صلاة عليهم والنجاسة تطهير صعب يعني ويفعل أي شيء ويأكل أي شيء فهذا منزل جيد لنا. Thot sheku, kur ju kemi fry dhe kemi fol me xhinin, kina pyet çish keni hyrë tek këto njerëz, na ka tregu, kanë thonë që kjo është tek këta njerëz është lehtë me hi, për arsye se në rend të parë këta nuk mujnë me majt pastërtinë që dohet, nuk falen, nuk janë sa duhet domthonë të rregullt, edhe faktikisht për neve ky vend është shumë i sigurt edhe i mirë. Sidomos po thotë sheku, kjo mund mendohet te njerëz që janë smut me autizëm. يذهب أهل المريض بهذا المريض إلى الطبيب يقول أنتم تعرفون أن عنده خلل في العقل وممكن يفعل هذه الأشياء يذهب عند العالم يسأل حينما يسأل يقول طيب شغلوا له شريط رقية أو يفعلوا له يقول والله تغير بدأ يخرج صوت غريب يقول لا هنا في شيء. Ndodh po thotë që ky person me shku te mjeku dhe mjeku i thotë që jo deni, ky ka smundjen e autizmit për shembull, edhe na s'kena mundësi me bëj diçka tjetër. Thotë ndodh thotë një njëjti person që nëse fillon me rukje diçka thotë fillon me pas shaj, atëherë ne i themi që ky përveç smundjes që e ka pas ka edhe probleme tjera. قديما كان النزاع في مسألة الصرع تقول إبليكسي الصرع نعم. هل هو من الشياطين هل هو من مرض عضوي. Më herët, domthon kohët e kaluara ka qenë diskutim i madh
lidhe me epilepsin. A është smundje psiqike, mendore, apo është faktikisht mund më konë edhe prej shejtanit. الأطباء قديما أبو قراط وهؤلاء أبو الطب كانوا يقرون هذا، يقولوا في نوعين، هناك شيء من أرواح وهناك شيء صرع من أخلاق شيء في الجسم. Thotë edhe mjekët e hershëm, shumë të hershëm, domthonë e kanë pranuar që përveç anës trupit domthonë të nervor që mund më shfaq ky problem edhe me kriju epilepsin, ka mundësi me ardhur epilepsia edhe prej çështjeve tjera që janë faktikisht të që njihen prej shejtanëve. الأطباء درسوا حالات الصرع ولا يؤمنوا بصرع الجن للإنس. Kurse mjekët shumica i kanë studiu rastet e epilepsisë, por në realitet nuk besojnë që ka mundësi edhe shejtani mja sjell epilepsi njerit. لكن نحن نؤمن أن هناك شيء من الجن وهناك شيء من الله، مرض طبيعي. Kurse ne si musliman besojmë që edhe epilepsia është smundje, që është normalisht edhe nervore, por mundet me qenë edhe prej gjinëve. لهذا لما يأتي مريض عنده الصرع نسأله أسئلة، الطبيب ما يسأله هذه الأسئلة لأنه ما يؤمن بهذا الباب. Kur na vin dikush që është i smuar me epilepsin, ne i bëjmë disa pyetje që në realitet mjek nuk i bëjnë ato pyetje. تسأل مثلا متى يأتيك هذا الصرع؟ يقول يأتيني مثلا في الشهر مثلا مرة، لكن في كل يوم خميس الساعة 9 دائما في التوقيت نقول هذا جن. Për shembull, një pyetje që ja bëjmë çfarë kohë të vjen, dhe ai thotë që për shembull vjen në herë në mujt, epilepsia ndodh në ora 9 çdo ditë, çdo herë në ditën e ajit. Thotë na i themi më një herë kjo ka të bëjë me magji. لأنه في الصرع العادي ما يأتي في توقيت معين في تاريخ معين في نهاية الشهر مثلا. Nga se sipas epilepsisë domthonë nervore nuk ka mundësi me ndodh kjo në njëjtën kohë, me orë, me ditë, me kështu nuk ka mundësi. Është e lëvizshme, është. وحينما نسأل المريض غالبا ماذا كان في هذا التاريخ مثلا من قبل، يقول كنا في حفلة أو كنا في الليل خرجنا هكذا في مكان خلاء. ماذا فعلت؟ يقول ما أدري، سقطت بداية السقوط هناك. طيب ماذا فعلت قبل؟ يقول رميت حجر أو فعلت شيء من هذا، بعد هذا ما أدري عن نفسي وبعد هذا بدأ الصرع معي. نقول إذن هو ضرب جني أو سقط الحجر على جني وانتقم منه بهذه الطريقة. Thot edhe shpesh kur I pyesim se prej kur ka fillu, e kallëzojnë ndonjë rast që faktikisht ka qenë rast që në realitet mund në ato raste me sulmu e gjend, ndonjë dorsëm ose dikon ndonjë qëndrim jashtë në hapësirë, në mal dikon ose ndaj vend, dhe prej aty ka filluar ai problem. Sheku thot me siguri ose kanë shkel diçka ose kanë gjujt me gurin ai kon edhe pastaj ka filluar kjo hakmarrja që e përmendëm më herët. من العلامات السهلة حينما يكون المصروع هذا الذي فيه الصرع، نحن نقول لأهل المريض مثلا إذا صرع أذن عند رأسه أو رشه بالماء المقروء. بعضهم يقول قام مفاجأة بسرعة، نقول إذن هذا الصرع كان من الجن وليس صرع طبيعي. Thotë edhe ndodh, dhe kena provu disa herë, thotë që kur dikant ka plu dhe ka rrok epilepsia, ju kemi thonë familjes së tij që t'i lexojnë të veshi I tij Kur'an ose t'i qesin ujë të frym dhe na kanë lajmëruar pastaj që edhe pse e ka rrokën epilepsia është I kthy prapë në gjendje normale me një herë, pa kalu kohën që kalon epilepsia. بعضهم يقول نؤذن ونكبر نفعل ما في يأخذ وقته ثم يستيقظ. Kurse disa tjerë thonë që çfarë do që veprojmë, lexojmë, e kthejmë, e këndojmë ezanin e kështu me radhë, ai derisa ta kryjnë kohën e vet të epilepsisë nuk kthehet në gjendje normale. إذن هناك فحص للمريض الصرع بالرقية وبغيرها. Pra, sipas kësaj që shpjeguam, ai që është I smut prej epilepsisë ka të dy anë, edhe aspekti mjekësor që duhet mukshir, po edhe aspekti I rukjes. ولهذا ذات يوم أخذوا واحد من هؤلاء صرع وأدخلوه المستشفى وهو متشنج ويتعامل معه مثل مرض الصرع، وظنوا أنهم خدروه ثم قام عليهم هكذا مثل الوحش، كلهم هربوا. Thotë edhe kanë ndodhur të na thotë e kanë marrë në spital një, kanë menduar që është me epilepsi, kurse në realitet ai ka qenë faktikisht I goditur prej shejtanit thotë. Edhe ja kanë dhënë thotë këto barnat për me pi, edhe kanë menuar çat shumë që I kanë dhënë që ky kurse në realitet ai është ngritur sikur mos me pas marrë kurrë. Thotë dhe kjo faktikisht është argument sa I ka qenë I prekur prej gjinëve, jo prej epilepsisë. نحن ذكرنا أمر الخوف. من الذي يخوف الناس؟
الله سبحانه وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Na e përmendëm më herët frikën. Thot kush i frikson njerëzit, kush ja vështin frikën njerëzve në zemër, Allahu thot në Kur'an, shejtani është ai që ja vështin njerëzve frikën në zemër. ولهذا كلنا نتعرض في الدنيا لمشاكل في عمل في رزق في غير ذلك، فالشيطان يأتي يزيد الإنسان في هذه الأمور، فإذا استجاب له ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيضطر أن يذهب إلى طبيب نفسي. Thot për këtë arsye na secili prej neve goditemi me sprova ndryshme në punë, në jetë, në familje, edhe shejtani të rrin gati që me të friksu. Nëse njëri fillon pastaj më friksu për rrezikun, për jetën, për punën, pastaj çka ka më përfunduar te psikiatri. لا أدري ماذا أقول لكم أكثر من هذا لأنه نحن أطلنا الحديث، ولكن في جانب الطب النفسي هناك أحاديث كثيرة وآيات كثيرة هي علاج لكل مريض يشتكي من مرض نفسي. Sheikhu po thotë që faktikisht në mjekësinë bashkëkohore po thotë ka shumë ilaçe që edhe shërime ndryshme që faktikisht përdoren për njerëz që janë me smundje psiqike. ويعني من العلاجات القوية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول شيء. Faktikisht domthon mjekësisë bashkëkohore jo, po mjekësisë islame, ndoshta më paska iksi kjo. Dhe prej shërimeve më të mëdha është me kërkuar mbrojtje te Allahu prej shejtanit të mallkuar. هناك آية عظيمة الله سبحانه وتعالى يقول وأنه هو أضحك وأبكى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أضحكنا هو الذي أبكانا، الشيء الذي يحزننا هو من الله. Është një ajet shumë i madh, mashallah. Thot Allahu është ai që i bën njerëz me qeshë dhe i bën njerëz me qajt. Thot pra Allahu është ai që sjell lumturinë dhe sjell gëzimin. والأمراض النفسية كلها تحزن الإنسان، نعم تحزنه، إذن الله ابتلاني بهذا الحزن لماذا؟ يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. Pra, nëse smundje psiqike është e vërtetë se të mërzisin, ta shtojnë mërzinë, atëherë duhesh me pranu në fillim që kjo është sprovë prej Allahut, nga sa Allahu e ka krijuar njerin që me jetu periudha ndryshme të sprovave këtë jetë. والمؤمنين في الجنة لما يدخل يقول الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن. Kurse muslimanët kur të hyjnë në xhenet kanë me thonën, falënderimi tek Allahu që na ka largu kanë pikëllimin. لو رجعنا إلى ديننا وفهمنا والله ما يتغير فينا شيء ولا نحتاج إلى طبيب. Nëse kthehemi në fen ton, tamam ç'është duhet, edhe kuptojmë tamam ç'është duhet, thotë nuk ka mundësi me na ndryshu asgjë jetën tonë. وهناك أمور وقائية. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على امرأة في المعركة وهي تمسك ابنها الميت تبكي، فقال لها اسري، ما أعجبها الكلام، فقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقامت قالت يا رسول الله أصبر، قال الصبر عند الصدمة الأولى. Ka dhe gjëra tjera mbrojtëse që duhet mi pas parasysh dhe tregoj rastin asaj gruas që i ka vdek fëmia i vet dhe pejgamberi sa e ka këshilluar që me bë durim, ajo pastaj është sill faktikisht keq me pejgamberin sa për shkak sprovës që ka godit dhe pastaj ka ardhur është ka kërkuar falje te pejgamberi sa pejgamberi sa i ka thënë asaj që durimi është në goditjen e parë. Momentin që goditesh atëherë duhet me bë sabër, jo më vonë. لأن هذا الحزن الذي أصابها لو لم تضبطه بالصبر ستدخل في حالة نفسية. Nga se mërzia kur të godet, nëse nuk e rregullon dhe nëse nuk e ndreq me durim, ki me kalun probleme psiqike. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ولعن النساء اللاتي يأتينا وتشق الجيوب وتلطم الخدود ويأخذ التراب على رؤوسهم حينما يموت الميت. Pejgamberi sa për shkak kësaj gjendje të rrezikshme që ka mundësi me kaplunierin e ka ndalu, madje i ka mallku ato gra të cilat i shkyn rrobat edhe e rrahin vetveten edhe marrin edhe qesin dheu në fytyrën e vet edhe në kokën e vet për shkak mërzisë. زوجي مات وتضرب وجهها وتضرب، هذا قديما النساء، فبعد هذا أصبحوا يستأجروا نساء بالأجرة لمثل هذا الأمر. حتى الناس الذين يأتوا يحدث عندهم مثل هذا، هذه الأحزان تصيب بشياطين، وهذه الأحزان تجعل الذي مات له الميت خلاص يبقى أشهر وفيه من الاكتئاب والحزن ويدخل في أمور كثيرة. Dhe kjo thotë më herët ka ndodhur kështu, domthonë njerëz kanë godit veten kur i ka ndodhur, i ka vdekur një familje se kështu me radhë, pastaj ka ndodhur që kanë marrë njerëz gra me qira për me kajt për rastin e vdekjes që mishtin njerëz më mërzit më shumë dhe pastaj thotë faktikisht njerëzit për shkak një vdekje ndoshta me muj rrinë të mërzitur dhe të pikëlluar dhe kjo pastaj i merr ata dhe kalojnë në gjendje trom psiqike.
هناك حالات نفسية تأتي للمصلين والمؤمنين. Edhe ka disa raste psiqike që i godasin njerëzit që janë duke u falë edhe ata që janë besimtarë. تصيب الإنسان حينما يتعبد الله كثير فيرى أنه مقصر ويبدأ يأتيه الخوف جهنم 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 ويدخل في حالة نفسية. Dhe mund ndodhë që dikush është namazli, është besimtar i mirë, mundohet me adhuru Zotin që shdohet, dhe pastaj vjen kjo ideja në kry që faktikisht i shtohet frika dhe mendon vetëm për xhehenamin. يبدأ بالبكاء ثم الانطواء ثم يترك الصلاة انقطاع. ما في فائدة في جهنم في جهنم. Fillon për me kajt, kacillët, edhe me fillu më friksu, pastaj me një fjalë më u tërheq ndoshta pak prej rrethit ku është, e ndoshta më vonë edhe me lën krejt namazin, pasi që mu kalon në pozitën e pesimizmit, që faktikisht xhehenem ashtu kështu. لهذا كل شيء له حل. Për këtë arsye sheku thotë për çdo rast ka zgjidhje. المؤمن يتقرب إلى الله ويعبد الله سبحانه وتعالى شبهوه بالطائر الذي يطير بجناحين خوف والرجاء. Për këtë arsye pejgamberi për këtë arsye besimtari adhuron Allahun me një përngjasim që e kanë treguar dietarët që i ngjason zogut, që i ka dy krah, e ka shpresën edhe e ka frikën. نخاف من الله لكن نرجو إن شاء الله رحمته. Pra friksohemi prej Zotit, po të njëjtën kohë dhe shpresojmë mëshirën e Tij. هناك أناس عبدوا الله بالخوف نخاف الله يدخلنا نخاف هؤلاء قد يخرج من الدين وقد يصاب عقله بأشياء كثيرة. Disa prej njerëzve kanë adhuruar Allahun vetëm përmes frikës, duke u friksuar derisa kanë kalu në një situatë që kanë dalë pe fesë ose kanë kalu në probleme psiqike. وهناك أناس عبدوا الله بالرجاء قالوا أنا قلبي أبيض وأنا أحسن الناس والله يرحم الناس جميعا وأنا أولهم. هذا ممكن بعدين في النهاية يذهب Ila في xhenem. غير الجنة. Disa njerëz po ndoshta e kanë adhuruar Allahun me shpresë të madhe, duke thonë unë kam zemrën e mirë, mjafton zemrën tëm me pas të mirë, edhe kështu me radhë, dhe nëse hin diku në xhenet unë kam i hi i pari, kështu me radhë, kurse ky është sash për xhenet botën tjetër. لهذا الذي يصاب بهذا البلاء هو مدرسة التوحيد. Andaj çdo kush që domthon që sprovohet me këtë sprovë huwa madrasa. ما تعلم توحيد. Madrasa, ejwa. Çdo kush që sprovohet me këtë sprovë edhe nuk din me menaxhu që çdo, realitet nuk e njeh tauhidin. لأن المؤمن الذي تعلم التوحيد إذا أصابه الخوف شيء جهنم ممكن الله ما يغفر لي ممكن هنا يقول لابد الآن أنا لا الله غفور رحيم يهدي. Nga sa ai person i cili e din tauhidin mirë, e njeh Allahun tamam që çdohet, momentin që e vren që vetja vet ka një anë që s'dohet, ai faktikisht kthehet edhe drejton vetë. أعطيكم مثال بسيط قد يكون عند الإنسان ابن طفل صغير ويرى قطة أو كلب ويخاف منه فأنت تهدي عليه ويبكي ويصرخ تقول خلاص ذهب ويبكي يصرخ حتى تطمئنه أن هذا الشيء ذهب. أنت عادلت بين خوفه وبالطمأنينة التي أعطيته إياه ممكن تكون حضنته حتى يهدأ. المسلم هكذا إذا جاءه خوف من الآخرة من جهنم يبدأ يقول لا إن شاء الله رحمة الله واسعة إن شاء الله يقبلني وسأقوم بأعمال من العبادة حتى الله يغفر. Një shembull i thjesht me një fëmijë, nëse friksohet për diçka, ka pa diçka në rrugë, diçka që ka friksu, edhe ti faktikisht mundohesh me qetësu dhe me ndal, ndoshta e merr edhe e qaf derisa të qetësohet, derisa ndalet e çajtë ra ti. Thotë e njëjta gjendja e muslimanit, kur të fillojnë mu friksu shumë për xhenemit, duhet me kërku që të farë për krahjen e Zotit për xhenet edhe me ardhe të bilanci. العين أيها الأحبة قد تصيب الإنسان وتعطيه تجعل عنده حالة نفسية. Mësyshi mund ndodhë që ta godet njerin derisa të kalon në atë problemin psiqik. في أي شيء. Në çdo gjë mund më ndodh, faktikisht. جاءنا مرة ضابط كبير وقال عندي خوف شديد أخذت أدوية قال ما في فائدة. Një herë më ka ardhur një komandant i madh, thotë edhe më ka thonë që kam frikë shumë që nuk po bëjmë dobi as tabletat. قال أصبحت ما أستطيع أجلس في البيت بدون ضوء وإذا خرجت زوجتي من البيت أخرج من البيت ما أستطيع أبقى لوحدي من الخوف. Thot kam marrë me një gjendje që nëse jam vetë shtëpi s'më menajt. Edhe në shtëpi, edhe në dhomë nëse jam me një dhomë nëse nuk ka gruaja aty dal ku t'jen
s'moj me net vetë. مثل هذه الحالات عند الطبيب يقول نعم ويبدأ يتكلم لكن ما يفهم في أمر الرقية. نحن ما نفهم في أمر الطبيب لكن نستطيع نحدد هل هذا بسبب عين سحر مس أو شيء آخر. Normalisht, psikiatri ose mjeku në këtë rast nuk ka mos i këtij personi më dhon zgjidhje, përveç përmes barnave, që në realitet nuk jep rezultate, kurse na nuk e njohim mjekësinë, po e dim që ky person ka nevojë për shërim përmes rukjes. كيف أنت من قبل؟ قال يا شيخ أنا ضابط واسمي ذئب. قال وأنا ذئب. Thot pyetja që ja bën atij, çish ke qenë më herët? Thot po në komandant, domethënë komandanti s'ka mundësi më tutën. Thot bile emrin e kam ujk. Thot edhe çashtu ju më kon. قال وأنا صغير هكذا الضيوف كلهم أبي غير موجود أنا أقول لهم تفضلوا وينزلوا وأفعل قهوة وأفعل كل شيء. يعني قال قلبي قوي. Thot edhe kam qenë edhe kur kam qenë i vogël, thot edhe nëse kanë ardhur musafir të shumë që nuk u kon baba aty, unë kam pas kapacitet këtë mi ndreq edhe mi rahatu, thot për shkak se kam pas zemrën e fortë. إذا مثل هذا بكل بساطة ممكن واحد يقول لك شوف هذا اسمه ديب وهو شجاع وهو ضابط. تأتي في هذا العين العكس. Thot edhe subhanallahu, thot bashkë që ky, thot që u kon i fortë edhe emrin e ka pasën ujk, thot i ka ardhur dikush i ka humbur shëre çfarë forcë, shëre edhe emrin e ka ujk kështu me radhë, edhe e ka godit me mësysh. قال أذهب المكتب عندي قال يعني بالقوة أذهب المكتب أدخل أقول نعم وقع الأوراق وأغلق الباب قال يجلس تحت المكتب في المكتب. يجلس تحت المكتب في المكتب. Thot ndodh thot që shkoj në zyre, thot edhe normalisht tash komandanti në zyre thot këtë njerëz më këshyrin, më respektojnë, thot unë vetëm në shkri leta që do të më kry, thot edhe më sheli derën, thot edhe rri nën tavolinë. قلت له خذ علاجات العين تغير. Edhe i thash atina, tha, merri shërimet, tabletat e mësyshit, kundër mësyshit, thot edhe kemi ndryshu. هذه القصص كثيرة عندنا. يعني في مسألة الخوف يأتيك واحد هذا. Kësi tregimi bëhet shehu ka shumë domethënë në çështjen e frikës e gjëra të tjera që janë ngjashme me ta.